Hello, loiti ho na damjingo hinam. Tu nihin Korean movie Spring Again kiti 2019 kuma ki release hi anasay kit tau hite. A film ki parachun insung khana nu chani ki pa ata a cheng hun chu ahung ki mu in. Anu min chu Grace a hi in a chanu min chu Lisa a hi e. Amani nu cha hi Korea gamsung Seoul City pamlang ze machun ki pa ata in ana cheng khom hunin a hi. Achanu Lisa dinga anu Grace bo ana umzi hin anu injong achanu dingin akipa na ding a bol thei sun ana bol pi zi tai ai ho vet dana amani nu cha hi ki pa ta hun to kilovin a hi wanga chun ni le phat na chal dung zuin Grace chanu Lisa hi akum zo hlom che che in aneu che che jing ta na hi Hichi chun anu in a chanu to phar khat le ki khending a het je in atam zon a chanu to chun ana bom ji tai hiti chun kumgum ana chi tan Lisa zong anu oi sunga chun a tha tan a hi Grace kitinu hin kho hi macha lova nung chal ji a chanu a oi sunga a le omin a chanu to bom na ding hi thlako bo ana nei tai Grace kitinu a dinga phan hi nung chal jing a hi pon 2019 August ahin amani nu cha jong ki pa ta an bom ji hunin midang tabanga chun amani pha jong anama chalin hin khonom te en anamang thei hune ahi wangin nikhat Lisa kiti chapang nu mental hal nei khanin ahin tha a ko na hi thilzo si chu hung ki khel ding a hi tai hichi thil so a ki parahin Grace kitinu hin khuman jong a ki khel he jing tan alang khana chanu that pa hin mental hal anei ti ji oven police hon je la ana koi po ve Grace in a chanu that pa ji la koi na dung wa ki phina anei wanga chan ana pha chumpon amanu dingin boina zo ahung ki be tai press nu mai khat bowin ani ki thopi in hichinu chun Grace ko ma nangin ki phin na hizat bol jong la chun ka na ponte aji chu na chanu that pa hospitala imacha he phalawa adel angai ho to bo ma hi tin na sei pi tai alang khana Grace in a company na to na alam kai pau win jong na thilbol hi nga do in I company min si sa hi tin na sei ta na hi Grace kitinu alung nup mo je a thiding bo alunga a lai ta chun ama tabang lungyal nei ho to August 16 ni le kisu to a gampam lang ze ma imut na law ni a koi magyal kha law thil khat bolding anatiu win aniki gong taw ve amo holoi ki mu pia chi masangin Grace in a chanu hlana diary le asunga amani lim ho zo si chu anadal ha pi tan chuzong le akimu pi ding ho to phone a bo ki ho a hi zo win amanu hi them khat ana vai ge tai chom khat zawin Grace akisu uto na ding mu no wachun aga hlungin helai mo na chun pa kiti pa to akisu to tai pa kiti pa jong hi alungyal alung thim ahin khumandan ha ana sa hle jing a hi in namainu Grace tabanga thi ding bo alunga hi ana a hi amholoi gampam lang zo na gari sunga hung to nawwa thip chanin radio a thil ki tha chongai taw win a hi le pha chom khat zo le meteor shower kiti ding a hi ti cho hung ki saitan mi pin hichi meteor shower kiti chu anavet no mo a hi in alang khana amholo in hichi chu anana asa po win anagyal phapo ve meteor shower kiti a sitabang leng ho hung ki para chun amho zong in mun khana galung ovin ai imut ko no wa imut na law khat khat na chun anane taw win a hi amho la sona kiti no mai khanin law chang chu ka wal thei po a hin ti na hi le Grace in law chang chu ki su di in tin ana sai pi tai zan ki ma suna hung ki tho do in analutan hiti chun chom khat zawin khan ho loi zong a ban bana suna tabanga chun ahung so ke taw ve aban sina pa kiti pa le suna kitinu hospital a hun chu hung ki mu thain hilaya hin pa kiti pa hi athitai ati wang wachun doctor ho in a ho do te na dingin upai ana bol taw win a hi atu se aki holim na zo seo Grace in ana za thain ata sana na ana tholar je chun ima ana sai thei pun athitai tia koi pau thilong Grace in a ven na hi le ami na hung ha in Grace koma kin nang ka hin gel do ka hin he do masang sin nei na nga jingin ti na hin sayin ipikisai na hamwang Grace in ana hepoi hiti chun hichipa thu sai chu Grace lungsunga aging jing ta na hi
aban sina Grace ai imut na ako na honggi thwa phone de na vet na chun 16 August a hi in amanun zong kidang anasa le jingtai phone a ki hopi holoi to apung iza nam kha zole ki moto dingo hi in achuti wanga chun Grace in amo holoi chu hichinizan masanga chun athiu veti hi ana heta na hi hichithil so chu Grace in amang danin anagial tan chong le hichinia chun athil bol ding ho zo si a bol zawa akimuto na ding mu na zong cha he in amasa avai ge wanga chun tu chung hin ana vai ge tapoi athil gon ho chu agial banguvin ahung chi in Grace in jang sun a kitinu dong lova chun alo chu ana su di pi tan hicha chun amanun athil mu ho zo si chu amang a hipoi ti chu a hin hetai thi naman na hin to dingo Grace kitinu in ana het wanga chun hichi thu chu aki het mo sa in amanun zong lo chu anana tan a hi zana lo ane uwa a i mu no khu hungwa chun Grace in August 15 a hi ti chu a hin hekit tan hicha chun amanun zong August 17 a pa na a hin khu anung cha le ti hi amanun zong hai selin a hin ki het tan a hi achuti phanin Grace zong aso pinu ena ko ma chi in thil down ho zo si chu saita na hi le ena in Grace chu hospital a chi ding in a hin sei pi tan ahung thlung ding phan ho a amho loi ta hin Grace akimu to lo ding pha na chun atu sei ho zo si hi koima chan anata asan poi hichi zo ni za nam kha sunga Grace ahung kha do ting le pha chu ma cha lovin ananung chal ji tan hichi ho ji chun amanun zong zana ha khowa ding tia a ji wangin pungin somlani baro a hin pha ting le alup na chung chu anagai le ji tan a hi hitia pha na chi dung zo yin Grace in pi hung so ding ham ti ho zong chu ana he in weather ding dan ho zo si zong chu abonin ana hetai pha na nung chal dung zo ya achanu lisa atha pi nu zong athat ding ho khona ko na ho do thei ding ji in hitia hin kho man chu Grace in kho ana sa apon anagial kho be se apoi phat le nia ki khial jingin Grace zong achanu that pa chunga chun alung hang che jing tai achanu lei si na hung kile masanga chun amanu en achanu that pa chu tha ding ati in hichipa na hospital achun agachi in me li ding anati tan a hi hichipe na room sunga pa kitipa hung lut pha nin Grace and thil bol ding ho zo si chu ananga tan hichi achun amanu in achanu that pa chu pa nga hi ti chu hin he in pang hi Grace tabang a hi lo zi in Grace til hen ho hi pang in macha an he poi pa kitipa en Grace amel amu achun a her kha adanin a umin hichipe ta Grace in thil dan ho amu a alung dana kidang asa ji achun hilai muna ko na chun anazam do tai phal lenia ki hialin Grace achanu lisa athi ni chu ahung hitan achanu hi thi na ko na hu do ding an hi ji achun amasa asangin Grace hi alunggel anup zemin chuzong li achanu athi na hlana zong chun achanu lim koi ding hi ananom pon alim zong anala do pi tai Grace anu lisa athi ni chu a ozanu chule aloi ho to trip achi naw chu hi in jing kho hungwa wa chun lisa anu Grace in a ozanu chu phone a bolin ka chunu lisa pha chom khat ni na ve sui pi in tin phone chun ana sei tai hiti chun Grace sola achanu le a oza ho a na resort langzo na chun a hungin chujong le police ho koma kachanu pasal mingol khanin athat go e hiji achun ama pa chu phaten ni na ve sui pi uven tin ana sei ta na hi alang khana pa kitipa in apa David angol pa kumizan ham khana kisin pi pa chu hong ki mohonin apa David je in pa ngin a hin khwa thilgon ho zo si chu agui hlun na ding a ha sa hle zengin ama jong alung hang hle jing tai hichini jingka apa ngina pa ko ma insunga lunin ati achuna pa da se in ko chu chabi hin kilin apa chu hin no do tabang aki khan tabang achun akivel mo kil loading in amani jong hiti chun an huntai chuzawa lisa te a ozanu atona ai imut hla phanin lisa jong swimming pool langa chuna hung do ta na hi le hilai man chun David kitepa ta chun aga kisuto hunta na hi hiti chun amanin jong resort sunga farm khanin a tu aga kila huntan a tu hin choi chu David in kachapa ding a hi ati in
chuzong le ama ni hi loi cha hi hun phat nin David nin chapang nu le sa ko ma ki pa thu ana sei tai chuzawa ama ni loi chan swimming pool a hin pal hun na a tui chu tui le in a hilha in David nin zong a tui chu la do ding ati lai ta chun anung langa aloi nu le sa chu tui la chun aniki le lut tai chuzawa David nin chapang nu chu tui la a hi na ko na chun a hin hu do tan chom khat zawa anu le police pa jang chu hilai mun chun hung hlung honin anu in a chanu a hin khu ana beilo dam sela a amu a chun ani ki pa hle jing ta na hi chun Grace in David chu police homa sa ding ati na hi le chanu le sa in David khu ka loi pa hi in amani hu do hi tia a hin sei Grace in a za chun David hi mi that dinga anagial lunggial phalo ho anagial chu ana hi tapon David hi achanu that na hi tapoi ti chu aman jong a hin hetai chamkhat zawa pa ngina pa chu hong puin jingka lama abol na ho chunga jong chun ngai dam anaki thum tan hi cha chun pak le Grace anaki su to kin hanin aki hello bang bang chun anaki ho kin hun ta na hi jingka Grace hong kha chun akoma achanu imu amu chun ama jong a hli asu ta na hi le achanu in le kha khana anu ko ma kap ta hi in tin anaji in hichile kha aji na diary chu injoa Grace in achanu thana anakoi chu a hi hiti chun phana nung chal dung zuin hichi diary sunga lisa thilji ho zo si jong chu ana tha kitan amani nu cha phat khat le ki khen hunding Grace in a head wanga chun phana tam zo in achanu te chun ana bom ji hunin hin khonom ta in ana mangji hun ta na hi kumlelha anaki heisin 2011 kumchu ana hitai hichi achun Grace in achanu lisa chu ana nei bemin hiti chun Grace in achanu chu ana pomtan amani nu cha ta mela akimu hunna achaina hiding a hitai ti chu Grace in ana heta na hi Grace in a gyal bang bang chun azing ni kho in naw ana vap tan hichi achun ama nun zong achanu to ki khena khang tha anunga hung hi ding hi aman zong ana hema ma jinge phalani ki khial dung zuin Grace achanu to ki khen jong chu ana ki gyal tha in lungyal nom ta chun ta na hi le nikhat diary nunga chun letter khat a hin mutai Grace in letter chu hongdo ta na hi le achanu athi zawa pangin kaimit mo ji kapa ka vet tup lo ji a na chunu thikha hi tia ngai dam a hin thum na letter chu an hi in hichi letter chu Grace in koi me het pha lo thil khat a bol ma sang uwa chu pangin anaji dan chu a hitai Grace in a chanu thana diary ho ada thla ani mama a chu pak jong ka chia diary sunga chu letter aji anakoi a hi in hichi zowa 17 August a amho jong akisu to nawa chapang athinu nu Grace a hi eti pangin a hin he do chun kidang anasa hle jing ta na hi ken ka hin gyal do masang sin nei nanga jingin tia pangin anasei Grace in a hin gyal do chun pak hi hol do a amalam hin khwa thil hung ding athina ding phan ho le thil hung ding ho hi ki he sa le phachi dan thil dan ho hi angai ngai in tan te ti ta sana ananei a hi Grace in thil dan ho hin khol dung zuin kui me het pha lo khana bol new wa am ho la azao dwight kite pa chu a hin head in ama pa ko ma chun aga chi ta na hi le athi ni zanova ki pana chu Grace ta banga ama jong a hin kho ananung chal a hi in hiti chun ama pan hi chi hi kai wang a hi in khan don che cha ka thi ding a hi tin ani ki pa hle jeng ta na hi hiji chun ama pa hin a hin kho bai masang sia hi ki pa ata hin kho manding anati tai chupen in ama nin jong sun a kitinu cho hin gyal do honin ama no hin ipi a bol ta dam tia lungim ta a hin hol hun cham kha zo chun amalam hin kho hin suboi thei contract ana sign gon hi cha chun ama nin jong contract chu sign bol sa lavin ana sa ke pi hun tan thil phalo hung ho adinga konin ana hu do hun ta na hi thaizan ham kha zuwa Grace le so pinu o bom na huna pa kitipa to kisto kin hun tan ama pa hen furniture lampanga delivery ana bol hi in ama hin Grace ana head pha lo wangin Grace in aki ho pi ma nom je chun akar khat na nakila ata na hi ajing ni khwa pang na to na aga chi chun an na to na anga na thai ding din mun customer phalo ho ako na chun Grace na ki thopi in
pa nga ding in jang hichini chu anato ani apat ni chu anahida na hi hitia Grace in pa nga hin githopi zawa anung a hin zui chun pa nga hin hedo in ipidinga kanung na hin zui zui jeng ham tia ado chun Grace in kin nang na hin kho hunglung ding ho ka he tia hin se chun pa nga anata san pon amasa ka gial do taka sin nei na ngain tia thil aza zat Grace in a bol wanga chun khat pa ni ma anagial do tapoi aban sina Grace pak na to na achi kin achun pak chu interview ana bol taw wen hi le ada akisu kha je achun interview bol pa in pak thu sei ho chu khat cha anata san tapon a hi interview ki cheya Grace in pak chu ki ho pi kinin kai hi midang tabang mithlam ka hi bawetin cham khat zawachun amani jong bara agalun hunin pangin zuwa don kham zawachun akat chu avet sa in lungnom mo hi ne na to na munin na kelheng tai tin ana sei pi tai hichi zawachun Grace in pakiti pa hi taekwondo a kidal thim ta khat na hi ti cha hin he in haptama sa a azaw lawa poimo kidal na khana aga zauna ada hi an kisu kha hi in hichi a ko na chu apa mental health dammo na jong hi hung ki pan a hi pak mi to kidal na ada kisu kha na video chu Grace na ve in hiti hi je chun pa nga malam hin khwa thil hung ding ho ki khial sa anom je chun akidal ding new win pa ko ma aga chi in ada akisu kha ding to apa hung dam mo ding thu aga sei wangin pang in Grace su anata san mo pon a hi wangin hi chinya mi to akidal lawa pan ala lo ding chu agial theilo je in athu sei chu ananom tapoi ahung kidal nawa Grace in a sei bangin pangin ada chu hin kisu kha tan apa jang stroke na chun a hin pha in Grace in a lang khat langa a thilgun alo hling lo chu lungna ta avet chu mu thein an au me abana Grace dwai kitipa to akimu to na hona chun amanu lungdai hi a chanu tabo kimu to ding he hi je in dwai in Grace koma la izan ham khat zole meteor shower kiti hi hung wa akit ding a hitai tin na sei pi tai dwai he dana koi meher kha lo imut na lo anani new chu meteor shower ni a hi je a amho hin kho chu ananung chal a hi in tu chunga hong kiteng Grace na hin kho pi do a hi le amasanga thil hung ding ho ki khialin tin awang jong ki khialin tin thil ho abang banga ding a hitai achunu mu ding a hi je in dwai thu se chun Grace jong anaki gial tha in ananom tan a hi haptai zanam kha chachi in meteor shower ding ni chu an hitai achuti je in paki mu pin ai no wa hung in a hi le pak ana pon apa to zo anaki su to tan Grace in David chu aphalo dana anagial ho je in akoma chun ngai dam aki thumin pak ho la chun a training ball na long wa chun aga chi tai alang khana pak le loi hon party anabol a hi in Grace in sunilum kia pak a hola amulo pha na chun basa atawin hon rival lang zona chi ding anatita na hi wangphat chakhanin Grace atawna basunga pak jong hongkal da in hicha chun Grace in diary chu pak anapi in vaila na chun anakoi tai basunga ko na Grace akum la azawa pak in diary a hin sima ko na chun Grace thu sei zo si ho diary sunga kiji thil dan ho zo si chu pak in jong a hin heta na hi Grace in kui me het pha lo khana bolding pak in a hin het pha chun anung a hin dal tan a hi wang chun anawai gein Grace chu tuila anaki chom lut tai azing ni khwa Grace ang kha ado achun athil gon chu analo thlingin tila tabanga chun phat jong chu anama chal ta na hi alang khana Grace in diary hin pi chu pangin atam zone anasimji in ada akisu kha ding ni le apa adam mo akipat ding ni mi to gidal ding ni chu ahung hlung tai hichimasanga pangin diary ho phatia simji in ada jong aniki su kha atapon apa jong anat nan ana phatapon hichi huwa ko na chunti la sangin amani pa cha jong ki pa ta in anat seng bom an hing khom hun ta na hi kum khat chu an chi in Grace in jong naw a hin vop min chom khat zawa naw a hin nei zawa chun a chanu le sa to amani jong akitha mu to kin hun tai athil hen huwa ko na a chanu to kitha mu to a phatia a hin ve suiding chu a hitan achaina lama pak le Grace akimu to na hon chun pak in diary chu Grace ananong pi tai
pangin diary asima ko na taekwondo kerel achi pi jong chu analo lingli ajingin alang khana grace te ni nu cha jong ki pa ta in ana bom thei hun ta na hi hiti chun tu nya tu sim se ozong hi chan hin ki chai tai ise changwa se hial se wa se linglal aw ma hi le aniki thim tu ni ki ngai dam tu chu hitin hiti ota bang thu sim ngai nom owa hi le subscribe bolo la hon subscribe mana bolo hitin like share comment jong ana bol hite abanting thu sim tha to ki mu to masang ovin anadam sel sel hitin hiti thu sim hi jingka ananga hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha jana na ngaya hi le mangpha